لسر پیشاتین و داویه و باندورا و لسر باکوری کردستان همه بسکنن پارلیمنتری دم پارتی بریز محمد کاماش لوانه لگل میگه که محمد دم باش برای هر تشی نها پیواجو ده چه قونا خکره در باسه به مترسیات تکچونه لسر هیا؟ بله دم باش براستی هم بیشتر کشیدن کل داویه روجاوای کردستان به تایبەتی الحلب رودانه هم بیشتر گرانی باندورا گرانی سرگلی بر تایبەت چهار پارتی کردستانی لی تایبەتی جز سر هم بیشتر باکور ملت همه باکوری کردستانی باندورا کی گران سرکریه هم بیا زلالی بیشتر یعنی هم بیشتر پیواجویا کو مسئله کل حلب رودایه همان دمه دا هم بیشتر ایریش علی سر پیمانا یکی نیسانیه سر پیمانا ده آداریه هر وقت اکیلداری آبی لسر پیواجویا ترکیه جد بشه یا کام بیشتر پیواجویا آشتی و جواکا دموکراتیک yani hezin kudu Türkiye'de demek ki zudar dışberiya ve pevajoy disakiniyan ev hezin eko bigirani pişkiriya çateyin hatta şetikinu her vaha erişet halebi pekani droşta navin da denge roj broş den guhartın yani dem bedem ji denge den guhartın پیواژویا آشتی ترکیه بردوام دیگر حتی نهاجی لسر و پیواژوی براستیجی دانستاندن که هاتنه کردن و پینگا بین که هاتنه آبیتن ارینی بون. لی هر کس زانید یعنی هم بیشتر پیشتی ایریشا حلبی پیشتی هم بیشتر ایریشا سرگلی کرد ده عالیه که ده آشتی عالیه ده به پیشگیری دولت ترک به هزین چتین هوانه و ایریشین سرگلی کرد براستیجی مترسیه که سر پیواجوی چهار سریعی دیدن. که محمد دمه که دکتر کاروبارین کمیسیونی جی بردوام بون پشتوانی حکومت ترکیه بو شامه باندوره که زیده لباوری خلکی جی کریه بنارین و خلک و وکه بره لگل پیواجوی به؟ yani براستی سریع حتی نه داشتی هم بیشتر خلق باوری اوام بدسلات و دولت ترکیه تنه بول سر و پیواجوی و که از بیشتر لیکولین جواکی جی دادین کردن yani umuda ki bu serkeftena پیواجوی هبول باوری کم هبو باوریت نوا gelda neze sale kuni ben benim ser ve پیواجوی امجد کلان باکوری کردستان گند و گندوار و باجارو که کردستان انتخابتن همان حالی اندازی گلیم هر تمام فشیاری داده باوری اما به دستلات و دولت ترکیه ناید فرصت تا ببینه و به پیواجوی تک ببه یعنی جی به پیواجوی بوی خواه که دمه که بیشتر بکار دینید اف هشیاری براستی گلی ما سیاست دیگر ما پارلمانتران دیگرن او باوری بری داجتونه بو لیبری ایریشا کل سر حلب پیکات به تایبەتی داخویانین وزیر پاراستنا ترکیه و کاریج در و این ترکیه هر وقت سکنا پارتی دستلاته yani باوری اثر پیواجوی هم بیشتر براستی جزاف کم کریه گل بالداره لسر به مسئله سر به مجاری بالداره yani her tüm bu guman nezi ve پیواجوی جدو bu libeli avan eriş yani hani o guman لسر پیواجوی زیاده کرد. وقت پیش بینی دیگر کد پیواجوی که وحدا ترکیه را به پشتوانی خوب و ارتش عربی سوریه را بگینه؟ yani براستی هم بیا هر tüm dibinin وقت هم بیشتر وقتی که افریقا دایر کردن لوی داری زمانی کردی حتی قدخه کردن سریده yani هم بیشتر کرد جیه خدا گندواری خدا هاتن کوش بر کردن اویا همه به دست دولت ترک بیکد و که هم بیشتر دست ترکیه هم بیشتر ارتش ترکیه افرین دایره گاوی دایر کریه لدیجی ملت کرد براستی کاروباری خود بیکتینه هم بیاد بینم صدا سالانه بوی که از بیشتر حتی نهاجی وقتی که هم پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک بیناسته کم دی او بدنام نینو که داد بیشتر او پیواجوی Türkiye bir terör yani mücarevan mejivan بسادی سات نگو هرتیه که هم بیشتر هم پسکریکا کرد دوباره چاره سرکیده هم جی ترکیه دموکراتیک ببیتن یا جی هم بیشتر مافیا کردان رواجی ناس بکن مجیوان نگو هرتیه بوی وقاسی yani وقتی گلی مد کلان دادی نه زمان مجیه مد اجی ارتش تمام دمیده بو لسر و
پیواژوی چارەسەری ئەگەر دەنگەی ڕۆژهەتا ناوید وەرین گوهارتن بله لەناوە سەعاتێکی دەولەتا تورکیەژی دکارە هەلوەستە خوا بگوهرینە شخو یا دەنگەتی سەدان نەوە. ساڵانە کەک محەممەد. تەجربەیان مەدیدیە راسته نها به درون بایراکتارین ترکیه ایرش سر در حافره هیا یعنی توپاران و او هنن بمباران هنن وقت دم پارتی چه اولین و هنه بکو گواشه لحکومت ترکیه بکن برای که وی گواشه ایرشین خواه لسر روجابای کردستان راوستینن؟ Yani birası vakti ko eriş Halebi hat ekilinci mesela ne tane Halep bu megut ve demidacı yani mesela eriş alsar Halebi hemen demida erişa Kamışlı'ya erişa Hevliye'ye erişa ser Diyarbakır'a mesela ne tane bejin dört akil Halebi bun kulve deri bejin hükümeta demki aşami yani çateyin hatta şey iktidara xal ve deri berdevam bikin duhasın deskefti Kurdan tek beben ediye zalale yani ev erişin kuvve gave derdura tişrine u tabqayıcı bektin براستی به دست ترکان پیکات ایریش حلبی جی یعنی همان دمه دا بسی های ترکان پیکاتن تانک و توپ ترکان پیکاتن پیشگیری آوان بو هم بیشن نقشه‌های و ایریش دولت ترکیه پیکانی ایران تشری نجیبه مثلا هانی دولت ترکیه پیک و هم جوکی هم بیشن وکی بخبر آمد داشت در باز بو دو جیل پارلمانتر ترکیه داد پارلمانتری مر سربیت مشاری براستی گوتنن گیری که آنین زمان هم هر واحد بیشن یعنی هم هشیاریت دادن حکومت دستات ترکیه هر واحد دولت ترکیه اگر اف هر وست نوا بردوام ببن مخابن رشدات ناوین تمامی و بکمن آوا گنگشی انگراندا وکی هم بیشن برس امر هجالان آنی زمان بنزین نزه و پسکیده که هاری نبن yani eğer dıştaki gotundaki ve hebe bu çare serkirine niz bibin eğer devlet Türkiye bir rengi bir meşine o erişen Rojavayı Kürdistan'ı ji berdevam bike evet de ve mani ev eriş Rojavayı Kürdistan'ı tane jinasakine ve dahili Bakuriye Kürdistan'ı ve Rojavayı Kürdistan'ı hatta Başuriye Kürdistan'ı jit keve devam ettirsin. Bu eko Biskile kavan meji var şey tünekirine Kurdan hatiya hava kirin. Yani tü politikaya devlet Türk rüştata navin tüneye. Tane hiç politikaya van heye. Kutu Kürt tünebin. Mafya Kurdan tünebe. Kürt veren tünekirin. Ev politikaya. باشه گگ من ده دولت باخشلی آخفی لنا فراکسیون خدا حتما وجه گداری کریه شخو مزجوم عبدی وقت تروریست ناس کرنه رخنه لدمیج کرد که دم ناب پشگیریه بده به روجاوای کردستانی و حسده و گوت برا برف ترک بونا خوب بچه ما بس دم پارتی بو و گداریا ایمرالیه بگه او چه واته که دا یعنی هو چه تشتغلی درخست Yani vaki yani اجي دولان قريب وقت کو هم بجن دولت بخشلی وی آخفتنه هنه کر راسی زندی از گهداری وی آخفتنه هنه بوم yani devlet bahçeli devlet gotine xda dixwaze do bendiyan jî têxena em bêjin bi taybetî nav siyaseta Kurd û nav miletê Kurd yani wekî piştî ku êrişa Helebê hate kirin ser medyaya civakî gotinên ku em bêjin bi taybetî devleta Tirk û aliyên heteşetînin ziman û bi rastî jî dixwazin bêbaweriyekê bi taybetî li ser hêzên Rojavayê Kurdistanê ava bikin lê gotinên devlet Bahçelî em bêjin li ser Dem Partî û bi taybetî li ser pêvajoya Tirkiye û Birêz Öcalan ev ya daxwaza wan heye ku bi dibendiyekê nava هیچ وان روزانه در گگ محمد اره وان روزانه در هیچ پیامک جیم رالی هاتیه بو وی روشه بویرین وی داوی چه بون؟ من via gotu bayağı brastı jî em bêjin eva çend rojen davîda yani wekî em bêjin serdanekê li girava Hewlêriyê nehate kirin ya beger Bahçelî brastî gotinê xwe da rast bibe Wextê ku serê roja serî da dest bi vê pêvajoyê dikirin digot bira Birêz Öcalan were Parlamenta Tirkiyê bi grûpa Dembatî de biaxivêtin lê salek û nivser da derbas bûye tu gotinên devlet Bahçelî heta niha bi pratik nehatin rojevê yani neketine meriyetê yani tiştên ku devlet Bahçelî jî gotine heta niha tenê digotina damaye eger devlet Bahçelî gotinê xwe da gelekî samîmî be bira devlet Bahçelî mafê em bêjin hêviyê ji bo Birêz Öcalan jî bikar bîne Birêz Öcalan derbikeve pêvajiyê bi destê xwe pêk birêve bibetin yani di ser gotina devlet Bahçelî yan Dem Partî yan Birêz Öcalan yan jî aliyên dinê ne kesekî terorî bi nav dike ne seknekî û sedatî ne em gavaziya xwe devlet Bahçelî dikin eger samîmî bibîtin
بلاد سری ده حتی نه گوتن وی یک تنه اگر به پراتیک هاتبه کتبه مریته هم الفسر و مسئله جی بهجن بله اف گرینگ کو دولت بخشلی آنی زمان و گاوه تو معنی گوتن دولت بخشلی تنونه آره که محمد از پرسیاره که بکم دم مش گله که ما همه برسوای کرد از بر بگیریم اگر ایرش لسر روجاوای کردستانی بردوام بکن کی بردوام دکه جیجه حتی که نزانم ل باکوری کردستان و ترکیه و پیواژو هر بردوام بکن yani mesela pevajı berdevam kirine tiştek cüda em ya birastî jî cüda tefikir em diyet zanin aliyekê da jî hedef û arman jî van êrişan qutkirina pêvajoya aştî û civaka demokratîk qutkirina wê ya qedandina wê em vê dizanin lê eger ki berdevam jî dikin em jî wekî em bêjin li Bakurê Kurdistanê gelê me li ser piyane yani em bêjin siber li Pirsûsê li Wanê hemû deverên Bakurê Kurdistanê gel wet kolanan da be xwe pêşandanê xwe pêktînin ber vê meseleyê hûn dizanin li zanîngehan hetanê em bêjin kolanan roj bi roj ev sekna hanê pêş ve diçitin û em jî li herber vê helbestê em ê jî helbesta xwe dayînin lê yani wê bandora wê ser pêvajoyê me heqeq wê bibe lê qedandina pêvajoyê bi rastî jî xwasteka hinek aliyên ku van karûbarê hene xwasteka لبل پیواژوجی تشتکی مهمه yani em bêjim girîng e dîrokî ye yani em li ser vê jî hevokên qedandin û neqedandinê yani heman demê de em nikarin pêk bînin xwe vê qasê em ê jî berxwedana xwe bikin em ê jî hember vê helbesta hanê vê êrişê hene em ê jî helbesta xwe dayînin û daviyê ji em ê lê binêrin ka vê em bêjin فرصتا بردوام کردن یا قدامنی به چوا پیک به همیشه بی. گل اسپاس کم که محمد لگل ما بوی اسپاس ببرز محمد کاماچ پارلمانتر دم پارتی لبنان گل ما بوی هر بشی.